Yesu ashimwe cyane bene data. Yesu nahabwa icyubahiro. Ndashima ko Imana yaturinze, Imana ikatubwira neza muri ibihe byose, ikatubera amaso mu bacu mu byacu. Imana nihabwa icyubahiro. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi nkene ko tuganira ku ijambo riri muri Matayo 25 umurongo wa mbere gushika kwa 13. Ni inkuru twese tuzi. Ni umugani w'inkumi 10. Yesu nashimwe cyane. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ico gihe ubwami bwo mu ijuru buzosa nk'inkumi 10 zajanye amatara yazo zija gusanganira umukwe. 5 muri bo bari ibijuju, bandi 5 bari abanyabwenge. Kuko bya bijuju mu kujana amatara yavyo bitajanye n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajanye n'amavuta mu macupa yabo hamwe n'amatara yabo. Umukwe agitebaganye bose barahunyiza, barasinzira. Mu gicuku humvikana urwamo ngo nguyu umukwe, nimusohoke musanganire. Buno za nkumi zose zirazanzamuka, zitunganya amatara yazo. Haleluya. Bya bijuju bibwira abanyabwenge biti, nimuduhe se ku mavuta yanyu, kuko amatara yacu ariko arazima. Ariko abanyabwenge barabishura bati, kumbure ntiyo dukwira twese, ibyiza nimuje kubadandaza mwigurire. Bakigiye kugura, umukwe arashika, abiteguye binjirana nawe mu bukwe. Urugi rurugarwa. Mu nyuma za nkumi zindi nazo ziraza ziti, mupfasoni nimutwugururire. Nawe arabishura bati, ndababwira ukuri, simbazi. Nuko mwame mugavye, kuko mutazi umunsi canke isaha. Yesu atubwire neza cyane. Yesu atubwire neza. Ijambo rya 13 ravuga gutya, nuko mwame mugavye, kuko mutazi umunsi n'isaha. Yesu atubwire neza cyane. Iyi nkuru ndezi nkiri mutonye mama yamayitwigisha kuva kera. Mama turi muhera katwigisha iyi nkuru. Rero kubera ari nkiri mutonya sinabitahura cyane ko yabitwigishaga. Numvaga iyi nkuru ari kuvuga ko bajya bijuju ari abanyabyaha badasenga. Nkumva ko abanyabwenge ari abakristo bazi Imana, ko tutwa twavukiye muri famille y'abakristo. Yesu atubwire neza. Ariko uko nagiye nsoma ijambo ryenyene nkuze nibwo nagiye ntahurira ijambo neza. Yesu natubwire neza. Nca ntahura ko abakobwa bose uko bari 10 harimo 5 bijuju na 5 bazubwenge, bose bari mu ishengero, bose bari biteguriye umwami. Yesu natubwire neza cyane. Bose bari biteguriye umwami, bose bari mu rusengero. Uvuga ko bose bari mu rusengero, si ukuvuga ngo bamwe b'abijuju ngo nabapagane ngo batari mu rusengero. Ya naho mu rusengero harimo abaririmbyi, harimo abavuga ubutumwa, harimo abantu bose bavanze. Yesu atubwire neza cyane. Ariko turabona ko kubera iki ababisi bijuju, ababijuju nibo abandi nyene baja mu rusengero bakumva ijambo ry'Imana ariko bakarisiga hajyanye. Yesu atubwire neza cyane. Ugasanga ntibizera ijambo ry'Imana, n'abandi batigeze bizera ijambo ry'Imana ngo bagende uko ijambo ry'Imana rivuze, bagende uko Yesu ashaka, bitondera ibyagezwe by'Uhoraho. Kuko rero ku murongo wanyuma uravuga ucyanye, ntituzi umunsi n'isaha ngo twame tugavye. Rero abakobwa 5 b'abanyabwenge nibo abandi bakiri ijambo rikaguma muri bo, n'abandi bumva ijambo ry'Imana bakaryitondera, bakarisubiramo, basoma ijambo ry'Imana kenshi, ibyagezwe by'Imana bakabiguza mu mutima wabo, bakirinda icaha. Nubwo bacumura bihutira kwihana. Yesu natubwire neza cyane. Nta rumwe adacumura, nta mweranda ku by'ukuri ariho. Ikintu uraraba ugacumura, wakumva ugacumura, telefone turazirabamo ugasanga uhenene ni gucumuza. Ariko ihutire kwihana, ko ntituzi umunsi n'isaha. Urashobora kuryama ntuvyuke, urashobora gusohoka iwanyu ukagenda ntugaruke, urashobora kuba bicaye ahantu hahaguruke. Yesu atubwire neza cyane. Iri jambo ratubwira ngo twame tugavye, ntituzi umunsi n'isaha. Tube nk'abajya bakobwa b'abanyabwenge, bajya bafashe ijambo ry'Imana barishaka mu mutima wabo, bizera Yesu Kristo, kandi bama biteguye bazi ko umwanya Yesu yoza, umwanya Yesu yoza. Ntuzi umunsi n'isaha. Mwene data, niyo mpamvu nagombye kugarurira ijambo kugira ngo nawe uryumve, uve mu vyurimo, uvuye mu byo byose bigutesha
byose bigutesha umwanya, ibyo byose usamarira ntibitagira umumaro, ubivemo, kuko ntituzi umunsi n'isaha. Yesu atubwire neza cyane, ugwaruka hariho byinshi bidusamaza, ni byinshi, hariho ibirori hirya no hino, amabwate, inzoga, kwinezereza, bijya byose ntabwo ari byiza, nta mumaro bidufitiye. Yesu atubwire neza, bijya biratwanduza, bijya bigatuma bidukura mu kibanza Yesu adushakamo, ugasanga tugiye mu kindi kibanza kitari icacu, hahandi nyene harimo ibijuju, bamwe usanga batitondera ijambo ry'Imana, batazi ko Yesu mwanya yoza ibijuju. Bitwereka ko niba abandi babwira gucyanye ntugende hajya ahantu ni habi, urashobora kuhagira ikibazo, ugasanga ariko nukuva kubwiye ngo ntuhagende, urahagiye koko uhagira ikibazo. Yesu atugire neza cyane, Yesu adufashe ijambo ry'Imana ribe muri twebwe, kandi iyo twumvise ijambo ry'Imana turisubiremo, apana kuja mu rusengero gusa ngo wumve ibyo pasiteri yigishije ubisige kuri yo ntebe hamutahe. Oya, ni byiza kuja mu rusengero ufise agakaye cyangwa igipapuro n'ikaramu ukandika pasiteri yigishije ngaha, ukandika ijambo muri bira pasiteri yigishije n'insiguro nkenya, ukandika, hama wagira muhira nawe ugasoma rya jambo. Nimba pasiteri yasomye imirongo 3 ugasoma ijya page yose, ugatahura ijambo, plus wiga ijambo wenyene, plus uritahura. Yesu atugire neza cyane, Yesu adufashe. Hajya mu rusengero ntidushobora kuhigira ibintu byose, kuba usanga dufise amasaha makenya. Pasiteri ashobora kwigisha amasaha 2 ntarenze amasaha 2, ariko uri muhira wewe ajya amasaha 2 uyizi ijambo wenyene, hari ukuntu hari unguka byinshi muri wewe. Yesu atugire neza cyane, Yesu aba natwe, atugire neza. Namwe mutaramenya Kristo, namwe mutarakira Yesu umwami n'umukiza, mukwiye kuza mukamwakira kugira ngo mwamwe mwiteguye atazobaza nk'isuma. Ijambo ry'Imana tubura ucyanye, ndaza vuba kandi uza nk'isuma. Ntawomenya aho Yesu azozira, igihe azoziraho n'ahazozanana. Nuko twiteguye twejeje imitima yacu, atacakirimo kitwagereza. Yesu atugire neza, ndabakunda. Niyo mpamvu ijambo nize nkaritahura, mbashaka namwe muryumve, kuko namwe mu rugwaruka nka jewe Nico gituma dukwiye kwama duhanurana. Nimba ukijijwe ubona bagenzi bawe bari mu bintu tagira umumaro, begera ubabwire ibyo bintu bivemo, nta mumaro bifise. Akira Yesu mwami n'umukiza, kunda gusenga, kunda gusoma ijambo ry'Imana, wegera Imana gusumba ikindi cyose. Yesu abagire neza cyane, Yesu abana namwe. Umuntu wese iyo kaneye kwakira Yesu mwami n'umukiza arashobora kutwandikira aho nyene, tukamufasha kwakira Yesu, kandi tukamufasha kwama tumusengera kugira nawe akure mu gakiza. Yesu bagire neza, Yesu bamugisha. Ndabakunda cyane.